nog største for at ja. Han får jo til skikarbejde, det vil sige. Ja, det er det. Så får der bare. Ja, jeg får der. Vi har også for det til alle så. Jeg fik det på så det. Så får der sådan noget til. Har du det sidste her? Ja. Men det er så system, så får der noget så tjek hallo. Ja, så bliver det bare. Ja. Det er i øvrigt sådan så er det på smidt ud af det. Når finder det. Ja. Det er det. Ja. Ja, det er smidt ud. Eller så er det. Jeg tror det er meget. Nå ja, her. Det er noget så. Det var ikke. God kvöld og hjertelig velkommen til Storstebadist Måndag og i kampen snedla Storstebadist og Lionsbyggere i midtling på 81 og BUIF. For mannalini først fyrir BUIF, nummer 1 Sasha Lajok, nummer 2 Hattur Arnason, nummer 3 Sjur Olsen, nummer 6 Magnus Bunner, nummer 6 Johanne Gerasdovo, nummer 8 Julia Olsen, nummer 8 Jakob Andreas Johansson, nummer 20 Andreas Eriksen, nummer 11 Johan Kvarve Bank, nummer 4 Heine Heijung, nummer 16 Vlaten Jelmatska, nummer 20 Hannes Kristoffersen, nummer 21 Filip Jojic og nummer 15 Mats Jakob Ekov. Og vennjeren Tjavejef Jan Larsen. Og 4 nummer 1 Arne Dam, nummer 12 Jakob Johansen, nummer 3 Peter Thompson, nummer 2 Boje Lord, nummer 8 Hattur Biskupstø, nummer 8 Bergur Akason, nummer 20 Jone G. Johansen, nummer 11 Hans Kvarve Hansen, nummer 14 Sigmundur Dahl, nummer 15 Sveinur Olafsson, nummer 16 Niklas Hamilsson, nummer 25 Sergio Frydal, nummer 45 Peter Krog, nummer 26 Raue Skibagøtter og nummer 26 Høgni Gård. Og vennjeren til Havailavers Simen Olsen. Og dømmerlisten er Barbro Greenwood og Jeppe Kjell Hansen. Jeg var listen sammen. Så står man upp på Andreas Eriksen.
målscorer nummer 3, Herdur Paulsen. Til højre, smartføren 45, Peter Krog. Så skal man 2-2, målscorer nummer 21, Philip Jojic. Så står man 3-3 til VVF. Målscorer nummer 4, Heine Aheyo.
5-3, målscorer nummer 45, kan hans Anna Mal Peder Krog. Så står man 4-3 til Hornåkers. Målscorer er nummer 26, Røve Ashimagøto. Så står man 5-3 til Hornåkers. Målscorer nummer 6, kan hans Anna Mal Røve Ashimagøto. Belgian kids. Så då står man 6-3 till Hornåkers. Målscorer nummer 3, kan hans Anna Mal Peter Thomsen.
6-4, valgspørger nummer 4. Det var hans Annamal Heidia Heio. Slåsdagen 16, valgspørger nummer 21. Det var hans Annamal Philip Jojic.
Så står han Shefin, avskåret med nummer 16. Niklas Hermesson. Så står de 8-5, avskåret med nummer 3. Det var hans tremal, Peter Thomsen. Så står de 8-6, avskåret med nummer 21. Det var hans tremal, Filip Jojic.
tjej, målscorer nummer 4. Det var altså 3 mål, Heidea Heio. Så står 8-8, målscorer nummer 4, der var hans fjerde mål, Heidea Heio.
Målscorer nummer 15. Sveinur Olafsson. Så det var Lutsche, Målscorer nummer 8. Julian Olsen. Så står Lutsche til VF. Målscorer nummer 20. Og hans andre mål, Andreas Eriksen.
ska tydliga så uppträna. Samlade. Jag visste inte spinalen i livet när man kommer in i år. Jag kunde välja att jag ska börja samla en lista. Då börjar det inte kameran. Nej, tack man. Ja.
Putsche, Malscorer nummer 2, Boye Dort. Anything you need, you can call me. Don't worry about it, that's my scene, that's all me. Just know if you cross her, then you cross me, cross me, cross me. If you anything you need, you can call me. Don't worry about it, that's my scene, that's all me. Just know if you cross her, then you cross me, cross me, cross me. She ain't saying no other man. Me and her something different. I really need all you to understand. Nobody's coming close, and I don't ever wanna run around. I'm just jumping in and out. You know I'm running out. Nobody ever could, you know I stay tripping crazy. Fucking up, I'm stuck in my baby. For sure, together, solo. Doesn't matter where we are, no, no. So if you hear from a lady, just know she ain't gonna play with you. Så står etter Putsche, Malscorer nummer 21 til hans fjerde mal, Filip Jojic. Så står 13 til VF, Malscorer nummer 20, Jakob Andreas Johansen. Så står 13-tallet, Malscorer nummer 15 til hans andre mal, Sveinur Olafsson.
Fyrstadkvælde, målscorer nummer 21, der har hans 5. mål, Filip Jojic. Fyrstadkvælde, målscorer nummer 45, der har hans 10. mål, Peter Thor. Så 15-13, målscorer nummer 4, der har hans 6. mål, Heidinga Heljo.
16 målskåreren nummer 21 tar hans kjente mål, Filip Jojic. Så spiller han 16 målskåreren nummer 21 tar hans tredje mål, Lille Ashimagøtu. Så spiller han 18-15, målskåreren nummer 20, Hannes Kristoffersen. Så spiller han 18-16, målskåreren nummer 2, der har hans tredje mål, Boje Gård. Så står 18-16, målskåreren nummer 71 på hans fjerde mål, Lille Ashimagøtu.
Stormstående Acan, valskårer van Oil Fjers, ter hand van 15 maal, Laue A. Shimagötu. Softavan Lucha, valskårer nummer 20, ter hand van Anna Maal, Handels Christoffersen. Softavan 21, valskårer nummer 81, ter hand van Santa Maal, Laue A. Shimagötu.
21-21. Master nummer 21. Dan gaan we op de normaal. Philip Lloyd. Master nummer 71. Voor Hazara Shendamal. Rone Ashimagoto.
22. Maßgabe Nummer 3. Und Nummer 7.